I Nairobi muri Kenya ibisasu byaturikiye ku hoteli Daset habaye no kurasa. Umutwe wa Al-Shabaab ufite icyicaro muri Somalia wigambye ko ari wagabye icyo gitero. Kuri wa kabiri ubuzima bwari bwahagaze mu murwa mukuru Harare muri Zimbabwe nyuma yuko imyigaragambyo yamagana ibiciro bya lisansi byazamutse cyane iguyemo abantu. Mu Buholandi abacamanza mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga bagize umwere Laurent Gbagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire. Rwategetse ko ahita arekurwa ariko rwasubitse icyo cyemezo kugeza ejo kuwa gatatu, bityo umushinjacyaha akabasha gufata icyemezo niba azajurira. Abantu 50 muri Burkina Faso barishwe, abandi ibihumbi bateshwe ibyabo n'ubushyamirane bushingiye ku moko bwabaye muri ibi byumweru bishize mu bice byo hagati mu gihugu. Naho muri Kongo urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwatangiye kumva ikirego ku majwi yavuye mu itora rya perezida yahaye insinzi Felix Tshisekedi utavuga rumwe n'ubutegetsi.